assalamu alaikum musidɓe men wonɓe men darde fewndo sayi ɗo hare ko toujours animatrice jomon on Baya Bari wowɗo arande on ɗo waɗano weluji addana yimɓe andaɓe ɓe andaka fo wallitoɓe fino ɓe jawra dow ko kanko hoyti ɗo hare miɗo hiwro on fo mon nokku kala ko hikkorɗon kono no wowiri noon la weltani on la jarni on fof mon ko wonɗon ko yewde partage on vidéo ji amen ɗi lay konɗi e comment dirais-je e comment on fopp meɗen weltani on duwani on wona seeɗa haray kadi hande hiɗen mari kadi yimɓe tatoɓe wonɓe arde ka émission ɗo arano on ko buy e muɗum no andimo donc on habboto ha ɓe hoyta ɗo iyonɓe c'est à dire ko yimɓe busuɗo andi on neɗɗo ɗo miɗo sikki tun wonde buy no andimo buy andamo donc haray miɗo tori on jeeji on wonde on jooɗo heɓita ɗon et puis tapo ɗumanno ɗon comment on lay kon partage on émission wonɗo wadde ɗon pour que yen puisse heɓude plus de force no min continuera yesso haray miɗo noddutude neɗɗo mo habbi ɗon on alhamdulillah ɓe gureji e wondaɓe toon ka Jama TV depuis Dakar ara men salmitike on doole onon kadi on salminama haray ko adi kon taw mbiɗo weltani on ko tawi kon wawi notagol o appel ɗo hara miɗo faala on présente o yesso Jama wonɓe ɓe darde en fewndo sayi ɗo hiwro ɗo Jama TV joma plateau mo wonde on wadde o émission talan en ligne ellala haray miɗo salmina on mi hiwrike taw kala auditeur auditrice Jama TV suivayɓe on ka travers internet on e daraɓe on ka télévision en direct haray miɗo salmina on ko min Maché Diallo Rasta Fouta iwdi Fouta mo capital Fouta Africa Fouta leydi Fouta ka wiyete Fouta Diallo e leydi wiyetendi Guinée mo Afia Labbe Guériyaɓe haray mi sanni on fof mi jarni on mi salmitike on doole haray kadi wonɓe on heɗade ɓen fof wonɓe on e suivre ɓen e meɗen innaɓe continue abonnement on e suivugol télévision kañum ka Jama TV ɗo wontirɓe Afrique Europe Asie Australie ha Amérique fof haray mi jarni on mi hiwritike on doole bafeno yawno arani gañoɓe amɓe ɓe welti ɓe aldikaɓe foti wondema mi lutti jananiri ayru neɓi mi arani yawande ɓe herti bayru mi yari ene mi hemsi ɓe hersi e o ɓe hersi innunoɓe lamɓe fuloji andindi laamni miɗo umpa innunoɓe lamɓe mi yawsi mi hooti miɗo umpa innunoɓe lamɓe mi deturni mi dogiti miɗo umpa innunoɓe lamɓe mi wujjuno min simi hooti miɗo umpa hande no ɓe hersi mi wondiri ɓayti mi harti ye mafeno yawno mi arti mi yehirano wami luttu komi yaruno ko haɓe famal ko fewndi ɓayru noon mi faami mi arti mi addori ko timmitis komi yahi mi jooni mi miijiti amiijo juuti mi windi ɗi hadi feewi mi jippini fulloji kasonga fulloji yanɗin ko gesi fo e o e resi alay haro ko saɗi mon ko tooli ɗo weltana ko Rasta Fouta ne ko Rasta Fouta ko Maché Diallo ɓurteɗo noddirede Rasta Fouta fewndo ɗo aray noon Maché Diallo on ko ɗum yimɓe ɓen ɓurno andude yaasiɓe goo kono nini ko capital men Guinée Conakry ɗo ha e nder leydi Guinée ndi de tigi tigi e fewndo ko ɓuuri yaltitude ko Rasta Fouta e ka réseau sociaux fof woni ka page Facebook woni ka TikTok ji woni ka YouTube aray fof fewndo Jama on ko Rasta Foutare nde ɓuuri andude kono yimɓe adiɓe andude on tigi ɗen ko Maché on MC Maché ɓuuri andude seede Maché on kadi jogino doole Maché on arno ha tawi tigi tigi waɗana musique inde tigi kañum tigi Maché no yawno arali haray noon ɓay koko mi landa o maka kami newnana o ko ɗum waɗete haray e ko wano noon taw fewndori fewndo ka fewndi ɗen ɗo ha fewndo ka landal mol ngal haaɗi ɗo taw ok la Rasta Fouta au fait miɗo iya ɗi rastaji mo déjà mi susataɗi oɗo wawi ɗon ndewgo siga ɗi rastaji ɗo oɗo wawi to wurgol siga ɗiɗo minen miɗo wiine hiɗon tawa e naɓayɓe men Dakar toon ɓen si tawi o wi on susataɗi haray konno ɗum ɗon martirta non ko min déjà tellement ko ɗi juuti la jiɓi andude kono guerdi toon siɗo walade
no kakaida hore ande nonde sifori ni ni do hippi kufune andi sukundu wala golle hore mum adday sattende seda haray kufune on odo ko fix do fayda mi hippiti ke mosi mi lota e horlen ma do si tay wano salligi ma do wano si mi yehi golleji gonto si di sofia ara ay horne tigi kanji tigi rastaji di mari golle fere ara wona ko jommaji gollata ko rasta futa kono salligi wawi tan natude o rasta mondo parce que mene rewɓe ɗo si ɓeɗe mari sukudu buyare kenen tan salligi on kara natirta no salligi wata natude rastaji ɗin ɗo rastaji ɗin ɗi juuti o ino mori hiɗi mari kadi fuɗi ndiyam ɗan ko landoto yo memu mi tanƴini kaka ƴiyal hoore ƴiyal hoore ngal sa hippiti cakkufune ma on sukkundu walike ka ɓaawo après ƴiyal hoore ngal haray metta fi haray metta ɓuɓɓinde aray ko wana noon mi woni gollitirɓe woni ko lootago woni ko lootigo woni ko salliji aray ko wana noon ay o wowlinayi men ɗo ay ko min faama fiman ɗon nana noon hito jerto koye ga ɓayɗo nganndi ratta fuuta ko yiwdi fuuta emo fuuta kadi ɓayɗo fuuta ɗo ko mamen nana yito gerto ɗen to no anndi ɓaare min on ɗo ni ara la mijitare mina yara honno waɗi est ce que rasta fuuta déjà no juula est ce que ɓe juula par ce que no haccoriɗaɓe ni e ɗi rastaji ɗo a sikke wonde ayɓe o juulata sakko ɓe salligo non kono mi faala on faaminde moƴƴa ɗo nganndi ay ko wiyete rasta ɗen e duy enen no tentini enen afrique no tentini kadi afrique fof pullo fuuta ala e tañƴinagol ma e fikkitagol aray wano ko wiyete rasta kon taw mi humpitay on taw rasta na religion wona kadi leñol haray rasta ko si welima waɗa si welalima waɗata a waɗata kadi si welima a waɗi ɗum bonnata religion ma ɗum bonna piiji goo no wonirɗa noon wawata bonnude kadi leñol ma si hiɗa waɗi rasta rasta ɗum wona innugol ko religion ma ɗum innugol ko leñol ina ras na religion aray ɗum haɗatani wadde ko layamiri kon ɓay koko kadina menen ko kadina meɗen wawi kadina ɓay koko tawrɗa ma ɗen konko ɗon tokkitotoɗa neɗɗo ko si acciti lawol mawɓe mum haray o woni huɗade ɓay no wawati pullo fuu tawi iwdi hawketake kala hawkuɗo iwdi aray o hawfi awdi makko ndi mi famali rasta on taw ka ko honno ko fi dina ka wonno wolde non ko dina kam men tawi wona rasta on dina l'islam men taw ɗum ɗon no wawa andi ina finne ko pullo fuuta pour que ina pullo fuuta tun dina addana wona kadi kala leñol goɗɗo tagetake tawe inne oɗo ko Allah ɓe tagi ɗen fof ko fi yo ko rewamo o tagi aray noon si a ƴettoy goɗɗum a faytike hoorema tawi hiɗa tawi goɗɗum hiɗa wawi selde laawol ngol tawɗa ngol si tawi on tigi ko huɗa ɗum andi haray o yaafoto dey haray ɓa yewtere no mettiti kono noon min miɗo andi kala hawkuɗo iwdi mum o heɓata awdi aray menen ko min tawri mawɓen konko ɗon min tabiti min tawa rasta ko woni ko l'islam on min taw si tawi min ƴetti ɗum ɗo min waɗiri affaire sukayagal ma affaire fi golle ɗen ma fi no wela men haray min tawra mawɓe amen rasta kadi min tawa fuutano jogii rasta an toon noon rasta kadi wona sénégalais ɓen créi rasta pour sena leñol ko ɗum waɗi mi wiɗo famindema moƴƴa ɓaawo ɗo seeɗa jama on mbuy sikkayno haray ko wiyete rasta kon ko fano jama ko tumɓe en kadi tañƴineteno ko leñol goɗɗum goo ma ɗum ko religion goɗɗum goo religion ko ɗiɗi a tati adda e piiji ko adduna ɗo ɗum kadi religion mo Allah tabintini on ko diina l'islam kan haray menen ko ɗum ɗon men tawi koye ɓaawa ɗum kadi men iwtiri hay so men jotti yimugol men yiniraali ɗo fiyo men naata kefere al ka kuyagal no ani ɓay nane ngalla nande ɗo wola ɗo aɗa fokkiti on posande ɗo question kono iɗo répondude e nder haala mon kam mi naɗiri on ɗo wiya wonde on taw diina islam on ko sabunu noon jokkano hara ko sabunu noon jokkano diina kam ka ko ɓay woni on tawi wonde ko dewal non ko sabu komin jokkani diina ko ɓay men tawi ko laawol ko ngol ɗon men tawri mawɓe amen andi neɗɗo kono ne'ira to mawnirta est ce que a faami si a tawi si a fini ka mon a tawi maɓe no jokki wano laawol diina l'islam haray si a wippitoyke ɗo naati e chrétien yagal haray wona ko tawrɗa maɓen ko jokkuɗa wonno kadi tawi wano ka diina l'islam men tawnoɓe
no gasara ko komin tawrnoɓe komin jokkayno masine yeyno hanen tawi koɓe jokki kon ɗum ɗon na lawol meɗe wawno yiltade men jokka e komin tawi no feewi ko ma ko jama on ɓuuri hittinde fi mum kon e ko wiya gonga kon kadi ɓay dinaji ɗi fof ɗen andi ko wiya gonga konko woni gonga konko dina l'islam e mi tanƴini e enen juulayɓe ɓen ma enen ɗi julɓe ɓen arani tanƴini ko non woni yarde simi inni noon komi tawi wona rasta o mi tawi ko dina l'islam kam mi tawri mawɓe an ɓay alandirolan ko honnoon mi juulirta ma ɓay miɗo waɗi ɗi rastaji e min mi sifanima noon si tawi hoore anden no ɓuuɓa ma sike ɓuuɓata mi timtinanma kadi e ko honno hoore anden ɓuuɓirta ma ko hon ɗum waɗi simiɗo ko honno mi salli gorta mi sifike ɗum ɗon fof haray e ko ɗum waɗi simi yewtuma haray dina kanko men tawka ina fi miɗo acciti resta watta mi sela kadi dina kadi ok d'accord mi faami ɗon joni donc feƴƴen ɗon en fait rasta fouta e la welti d' abord ko ar ɗon ko noti ɗon o appel ɗo e mi faala andude lammari question ji ɓuyɗi mi posa noon mais ko waɗi adi ko lam faala andude wonde o musique ko wonɗo yimude ko façon honɗum e musique taw wonɗo yimude haray ɗo e musique komi jetti kon premier komi fuɗɗori musique ari ko rap mi waɗano rap reggae dancehall ma dancehall wiyete ma ɗum rega mum kono mi yaho yani tawi tigi tigi hokkante ndiyan ko fiyo ɓuuɓe sa hokki e ndiyan a tawi a ɓuuɓata rena faala ko yollantoɗa ni kami woni kaka afro pular ni woni donc feno ko waɗeno ɗon dancehall ɗum ko sa yombo fuɗɗi ɗon ɗum ko année hombo ko 2006 à 2007 mi naati ka musique haɗo mari duuɓi jeeɗi 2006 à 2007 awa ɗon noon ɗon fewndo ɗin duuɓi komi jogino ɗon e ɗon haray mi manditaki e ko wa duuɓi holɗi mi jogino pour que calcula tun e wano 1980 à 2006 ko duuɓi jelo awrayno ɗum ɗon haray on calculano e en towolo ɓayara 1900 combien emi 1980 1980 à 2006 hein à 2006 80 26 ans awa c'est bon 26 wan on nder min fuɗɗi e awa ella foy ala ko wana ɗon mi fuɗɗi o musique mi tigiti komi naati e muɗum tigiti ko on sayi ɗon premier maquette tan noon ko 2007 2007 mi yaltini premier maquette après ko noon mi continiri ha fewdo ka fewndi ɗen ɗo ni ok no fuɗɗori ɗon noon wiɗon ari ɗon yimeno dancehall rap 2006 ari mi yimay rap e dancehall premier ko ɗum mi waɗayno ko rap mi yimayno e dancehall ka groupe kami on noon mi formeno groupe après ɗum ɗon ɓayni tawi yawgol ka groupe ɗon si ari joni tawi komin tato wonno ka groupe ha men nayo joni noon min sago an simi winday texte gon ko timmoɗo andi texte kala ko haani ka raɓɓi ɗi wara mo jogui 16 mesure ka studio joni si aroyi ha tawi ko on nayo musique so jogui ko 16 mesure an tun texte ma o ƴetti 16 mesure ɗimmo on kadi 16 andi 16 e 16 woni 32 bon ɗon tawa musique kono ha ƴetde wano 7 à 8 minutes kadi mi calculoyi ɓeyɗa ko ɓe yimata kon c'est normal ay leñol haala mo kala e haala ma mo kala e leydi mum ɓeeɗo wona wonɓe ni wona wonɓe wano Guinée Bissau min mi fuɗɗi wadde musique Guinée Bissau Guinée Bissau mi ari woɓɓe ɓe mi wonduno premier ka groupe mi wonno e premier ɓen ɗon min gollidano hay maquette goto min meeɗa yini ɗuɗe ko woni ɓay hari premier adoyimo gongol ari komi amowo kono yawoy hani tawi e amugol tun ko goɗɗi mi haɗi min kadi mi miijita mi hoore an haɗi min kadi le mi yima komi amata ko ma mi yima ko woɓɓe goo amata mi accirani amangol yimɓe ko ɓe yimi ko noon waɗi mi naatiri e ɗum ɗon ar ɓeeɗa si mi yeehi wano kamɓe si mi yeehi ɓay ko groupe men formuno premier so yeehi ɓe yimi musique ɗiɗi ma musique tati minen kadi miɗe waɗi balé répétition ngamen ɓowrini so ɓe yimi musique tati min ama musique tati
après no yaaro yaaɓe landilan si mi wawa yimude wimɓe re mi wawa yimude kono ɓay tawi ukkiɗon e ɗum ɗo yimugol ngol ko on se natuɗo e yimugol ngol oui oui ko on tawi mi naati e yimugol ngol ɗum len 2005 fin 2006 kono ɓayme yawoya min ɗo tigi tigi si miɗo tori Allah si tawi jam fa wona e nder golle ɗen Allah kamen gollidu hay golle goote ɓay ko ari foti woɓɓe ko Guinée Bissau to jeeya woɓɓe ko ɓenen koɓe laggine ga kono tawa ko jibinaɓe toon Allah newinoyi newini torare anden Allah waɗi min waɗidali hay golle goote après ɓay men seedi min ha bo mi deesiɗi min kadi ɓaymi innoɓe miɗo wawi ma mi waway wota wonoy ɗon mi wona ɗon tawa ɓeyna ko fi men seedi haadi mi golla après ko noon mi continue min kadi mi ɗaɓɓi pay ko mi watte e hoore am min continue ɗon ha tellen 2007 on ɓay 2006 2007 mi waɗi premier matiére am no fewndori ka fewndi ɗen ɗo ni ko noon mi jokkiri musique o après noon mi aroyno ha telen 2011 ari ko ratnimayno gila 2006 7 on après mi accitoy ɗum mi naati noon ka afro mi travel mi naati ka afro mi inni accimi ndaara ɗo kadi somi wawa wadde mamaya afro o mi naati ɗon tum mi tawi ko ɗum ɗon premier mi tawi ɗum ɗon no fuɗɗilan jonnude inde fuɗɗilan noddede seeɗa seeɗa ko noon mi ɗumannoriami inni yomi base tigi tigi e mamaya o ɓay laawi ɗin no ɗuuɗi si a jokki gonɗo a tawi a majjo e ma a hewtoyta ko yahata ɗon ko ya yiltito kadi ma ɗum ko ya selu ɗaɓɓa gongol goo fiya taƴito ok si mi faami ko 2007 ka ko 2008 fuɗɗi ɗon waɗugol e mamaya ɓay ko wonɗon ko wiide ɗo mamaya afro ko 2011 ko 2011 ok 2011 fuɗɗi ɗon ɗum ko 2011 mi naati ka afro ɗum ko hella flawa ton hella labe ton non fof ko Guinée Bissau toon Portugal an kamen ga tabita ga ko tele gila 2015 nini tabiti ga ok voilà ilande ma artuɗon laggine o 2015 ok daaki ɗon hella labe ne mi arno mi woni labbe ɗo seeɗa après mi naatoy Conakry ɓay mi tawi yimugol gangol Guinée ga e yimugol tele Guinée Bissau kamen wonno toon tawi na gootu yimirte menen toon ari si a yahay toon sa yeehi yimugol ko ya yahu ka musique ji ɗi yimuɗa ka studio ɗin ko ɗi waɗirta concert ɓawto muɗum mi artude kamen Guinée ga wano 2015 mi tawi kameɗen ga e ɗo sa yimay ko live yimata kaka orchestre yimirta si wona ɗum martata mi tawi ko mi oblige fuɗɗitagol e baa mi wakkilo kadi fayi mi naati e groupe uji goo ka groupe orchestre woɓɓe ɗo tonton Petiero orchestre maɓɓe mi wonno o wi moi mi iwi ɗo mi wi labbe ga mi yehi Conakry wi moi mi waɗi toon on mi wonti apprenti jo kadi nder wi moi ka orchestre maɓɓe ɗon ɓay mi wowi yimirgol live on après somi fuɗɗi yaltude noon laggine fof fayda ka kala mi ha seeɗa ɓayra miɗo humpa fiyo mi andu fiyo mi ande kadi ok yaltugol laggine ka yaltugol Conakry non yaltugol ka capital aha voilà wattuɗo yowde ka région ji ka région ji Guinée ga ok wattuɗo yowde ka région ji ok donc simi faami ko wonno ɗon ko heɓude Guinée Bissau aɗo nini yo piiji ɗin sanju fayda on heɓano ɗum ko arno ɗon laggine ko sondia wontanno fayda fuɗɗitagol e ba tawi hande mi yawno to ha mi sikkini motike après ɓawto muɗum mi arti laggine ga mi tawi kadi ko mami wonta apprenti ɓay mi tawi golle ɗen no serti e tele mi deesidi golle ɗen ɓayne fuɗɗide tawi ko jokkuno ɗon Guinée Bissau kon tawi hari déjà hari ko 0 e laggine Guinée Bissau kadi ok mi tawi ko mami fuɗɗi ɗum ok tawɗon wonde yi chef ɓeɓe no ton ɗum ko tonton Petiero tonton Petiero e hombo kadi wonno ɗon golludude e mum ko hombo kadi wonno ɗon golludude e mum andaɗo ton icône jo wonnoɗo maître mum ka musique laggine
wano Bissau ka wano Guinée kamen Guinée en feƴƴino Bissau joni ko fi Guinée non komi arti Guinée ɗo mi woni ka tonton petiyero ɗon ko ɗum min numa ɓay mi ari Guinée ga mi laɓe ɗo après iwgol laɓe ɗo ko Conakry mi natoyi e ka tonton petiyero ɗon ka orchestre maɓɓe mi waɗi ɗo 8 mois après ɗon mi yiltiti laɓe ga e artugol laɓe ɗo kadi mi yehi ka tonton Moutar Paraya tonton Mik ɗon kadi mi won ɗon 3 à 5 mois après gila ɗum ɗo noon mi retiri mi wonani hoore am ɓayi mi watti joni mi ɗaɓɓi relation ji de promoteur ɓe woɓɓe seeɗa e artisiɓe seeɗa woɓɓe ɓen si yaha yeeru annduɓe lamɗen ɓennayome yaado e wano promoteur wano no inne DJ Toupay ko monene laɓe Daka wano ɓen ɗon ko wonno promoteur jo janɗu ɗon e nder Fouta ga kanko ari o ɓay ko promoteur hari o wonno national ɗo o woni kadi international ɓay o naɓayno artiste e Sénégal ha Mauritanie ha Mali Bamako Gambie andi gila ka yaltuɗa feewi on hareɓe wawi ma wida woni international watti on ɗon ka o yahata o mais yaha tourné national so organisé mo wawi wadde ɗo tourné hari e base Guinée Hotte Guinée Moyen Guinée Forestier ɗin ɗon fof innami yaade way somi yoɓetake fi yomi andu mi ande ko wano noon mi yaari ha nomi wowiri ni wonande joni min tun fayde tawi woɓɓe joni si noddilam waway jogade programme min tun mami ɗaɓɓa groupe uji goo wano artiste comédien ɓe woɓɓe ɓemi yadata e mum hara ko min ƴettani men programme ji ɗin ha fewdo ka fewndi ɗen ɗo ni taw ko noon mi fewdori ni ok fewndo ko fewndi ɗen ɗo ni ok e rasta Fouta tuma ɓe wolta ɓinda fewndo ko fewndi ɗen ɗo ni hara lelen mari piiji buy ko landoto ɗen nder to on diwata ko feƴƴi kon to fewndo ko fewndi ɗen ɗo faala fi en feƴƴi fewndo ko fewndi ɗen ɗo ngalala gaccude mi heɓa ɗum yo fewndo ko fewndi ɗen ɗo ok joni mi faala lamdogo fewndo ko iwno ɗon ka honno ka tonton Petiyero no wolirɗon noon e ko hawre waɗuno iwduɗon e makko seediduɗon e maɓɓe ka ko ɓay woni on faala waɗande hoore mon piiji mon ɗin joni par ce que ɗon ɓuuri kon fayda kaduna ɗo habbe tum mi posana on question ɓuuri kon kaduna ɗo woɓɓe gono toon a essaye to ɓe wallugol ha seeɗa ɓe si ɓe yi wonde hihi e comment dirais-je ɓe wawi waɗangol hoore maɓɓe ɓe waɗa jam fawoyi nder ton hara ko ɗum ɗon waɗi ha seedu ɗon ka on seedire hoore teddungal probléme fus waɗali hakkude non taw tonton Petiyero sonnajo maɓɓe on ko yaye amniñam baabe ngan noyne yaye Diara Diallo mi kanjini ɓe yiyani ɓe ɓen fof nani inde maɓɓe Diara Diallo depuis ka jeli sayon en ha menan bintalali en no fanɗiɓe ɓe amanali ɗo e artiste ɗe men janɗi ɓe kamɓe makko ba meɗen ɓe bon tonton Petiyero ko ɓe ina innugol tun ko tonton simple tun ko kawa pour temodi yaye ma ko kawma o yaaye kadi na innugol ko yaaye ɓari andi no woodi yaaye hoddigal kono ko miñam baabe ngan tigi kamɓe woni ɓeygu kamɓe sonnaɓe e tonton Petiyero ɓe ko sabu ɗum mi yahanno ɗo min haɓa mi yawno min won ɗon tonton yaayañi hollitiɗe inniɓe ha ko ɓiɗɗo koto an ni haray komin tiggineli yo aru ga fi o ɓeydito mais woni ɗon e nder 8 mois on après 8 mois ɓayta e ɓeygure nden kadi no Fouta ga ka meɗen ga mi wayritiɓe ha moƴƴi minni ɓe tigi miɗo faala hootude e dartoya ɓeygure nde ko noon mi iwri ɗo mi artiri ga min haɓa hande min haɓa janggo kadi ɓe wallitinola yeru ko doole maɓɓe ɗen haadi ɗon ko yeru ko woni artiste an kon kadi ɓe ɓeyditaninmi ka hakkille fiiɗe golle ɗe yiyata miɗo wadde ɗo ni goɗɗo no wiwde lan ɗo ni rasta Fouta no wawi ma no wakkili ma waɗay ko moƴƴi haray Allah on no tawa e waɗugol ɓe sabu kamɓe tonton Petiyero ɗon e yaye amum sonnajo maɓɓe on miñam baba en ok simi faami manière no mi nanniri on ɗo ɗon wola simi faami musique on taw c'est à dire on taw kaka ƴiiƴan woni non musique ɗo andi tawgol musique ko si tawi a tawi wano ka babala ma landete si tawi a tawi musique wano tonton Petiyero en andi wano affaire dewgal
yaye an normal yaye an hari amayno kono yaye an fewndo kaɓe moto menen kadi ari meɗen immade ari menen kadi meɗen amira sengo kono noon min tawali dey goɗɗo e amen no yima ka amen ga aray min ko komi yimata ɗo mi tawali goto no yimude ka amen ka iwdi den an fo e ka iwdi nene am aray noon affaire ka danse on ɗum ɗo mi tawno kañum yaye jara e ɓayi hari kamɓe ɓayi tawi ɓe amayno tigi tigi ɓe amanayno artiste ɓe hewɓe vidéo clip ji ɗo buy waɗiraɗi ɗo ɓe tawa e ko amani ɓe min kadi hari mi amayno on tan kamɓe ɓe ama on afro pular e musique ji culture men o minen meɗen ama musique ji zayroa on tan andi mo be tawno kuskusu nanade hoore mum ko noon haray si tawal ngal tawama ko wano noon men tawri ok haɗi kon ameɓe no fuɗɗori ɗon noon haɗi kon ameɓe après si fuɗɗi ɗon waɗugol musique ilandema Guinée Bissau arduɗon lagine en 2015 fowtuɗon e tonton Petit Yero 2015 ko ɗum gol mi wi 2015 ko haalan kam woni on nanare 2015 fottuɗon e tonton Petit Yero ɓen ɗo walliti on Mouradou moƴƴuru ha no woniri hoytirɗon yaariɗon hella laabe on dakori ɗon ton e si fuɗɗitano ɗon hoore mon simi faami biographie on ko noon wayi ko noon woniri ok Rasta Fouta d'accord en fait musique ko wonɗon kon wadde ɗo on wi wonde ko mamaya wonɗon wadde depuis ko fuɗɗi ɗon ɗum e difficulté ji soñdiaji e avantage ko c'est à dire ko honno woni ɗon wawi min expliquande ɗo ko heɓuɗon nafooreji e mum moƴƴa e soñdiaji seeɗa mais fuɗɗoro ɗon soñdia on sakkitoro ɗon nafooreji ɗin soñdia on golle fof golle neɗɗo si a fini a tawi maɓe no mari jawdi hay ɗon haray ko soñdia pour que kamɓe kadi ɓe maaki tumɓe heeɗi ok haray golle kala ko nannguɗa soñdia wona e muɗum ka anu ko addata soñdia e golle fof ko angal moyen ɗum noon woni ko a commerce hajo ko te andi commerce ɗo ino fuɗɗore woɓɓe ko fuɗɗorta ɗo taw ko tirage yagal yeeygol tirage o sirana yimɓe ɓe yoɓe aroya noon ha ɓe watta jogade mbuuso e poore ɓe tamboɓe yeeya aroya ha ɓe waɗa carton bomboɓe tamboɓe yeeya onon fuɗɗori ɗon na onon kadi ko noon fuɗɗori ɗon sirugol non fiwano ka golle yimugol yimugol ngol wonatano facile pour que si a fuɗɗotoni hunde nde mettay fi seeɗa haray wona noon komi womma komin aɓiri ɗum ɗo ngol sengo toon kala golle ɗe nannguɗa a wawata fuɗɗade ɗe tu wonani jam ma wonira no faaliraɗa noon ɓay al inni si tawi men soñjannoki seeɗa soñdia fof e affaire golle ɗe men jokkiɗen ma golle ɗe jokkuɗa ɗen ko si tawi a faalama wadde hunde pour que golle fof no woodi kadi towi no woodi kadi ɓuri towude a faami haray e soñdia on fof ko anndal finance ayɓe buyno toɓɓe hayno on tigi ɓenna ko puydan on tigi jokki kono si a tewtike ɗum décourage oɗa kono ɗum ɗon fof haalaji buy on tigi nani rewi e mum kadi kono wakkilano hoore mum haa ka wonɗen ɗo ni koye soutenage ay hunde ala ɗo haa ka wonɗen ɗo ni kono ɓay min mi anndino komi jokki ko nafaylan mamiɗo surri e hoore muɗum hannde kadi si musique watte ko min ɗaɓɓata 100 francs 50 moɓidira ha coggu musique on yalta si on musique ɗo watte vidéo clip ko min moɓidirta 100 francs 50 ha mi heɓa ɗum ɗon kadi dépense coñci ko ɓornete e liyeji kana e waɗirta si moyen de transport ɗum ɗon fof komin woni komin engage fi muɗum ha fewdo ka fewdu ɗon logoy ɗum ɗon ala toon ɗuma ko noon depuis ko fuɗɗi ɗon yaltutude ni Rasta Fouta no invitede e concert ji ka région ji hankonakri tawde hay yaltugol on yalti pays on ka on invitama o yalti pays on ɗo yowde région ji ɗi fo e hoore ɗum ɗon fo e hoore ɗum ɗon fof kala ko yanganaki marsata kala ko waɗani c'est à dire o ittali mbuuri mon ndi waɗuɗon marsata au fait goto ala on finance mi heɓali taw finance anowo ɓayna en ɗayni ɗi
ay goto ala finance andela ni hay fus do kala ko mi watta si a heɗi ke musique kan o weluma o welama ko mi yoɓi waɗimo est ce que a faami si o welima ko min waɗi si o welalima ko min waɗi a faami vidéo ngan ko ɓuure fanɗude si a ndaari ko si welima ko min waɗi si a welalima ko min waɗi goto momi mari wallitotoɗo lan ɗo ni e 5 wano ka vidéo clip ko no inne koto drame goto kaji yara e guyno andimo ko acteur cinéma comédien ko réalisateur ko caméraman ko on ɗon koto drame goto honum woni o wadde kanko ko on ɗon honum kanko woni o waɗande o drame wono on ɗon wono vidéo clip ji andi kala vidéo clip amo on ɗon e wiwde ni ka youtube ɗi ɗuuɗa ko kanko woni mi wallitade o filmanammi o monta kadi yoɓingol langol o alalan e yoɓinde ɗon ko ballal ngal imo wallitilal ngol sengo ko teɗo dépense on e vidéo clip no muusi ɓuri vidéo ɓuri musique on kay studio ara ko musique audio haade de mi o waɗi wano no hami min alli ko tawde wonde ara ko woni wo ko onon ko buuɗi mo wonno yettude finance on goto ala on wallitade haade min alli hay goto non hay goto walli ala e wallitade ɗa andi ko ɗum ko waɗi somi wowli fi koto drame pour que a reconnise hay kala neɗɗo ko waɗama hunde moƴƴude on ɗon harayɗa aduna Allah on fof ko kanko tu woni mi waɗande ɗum ko on ɗon wallitilan e sengo ka musique ko mi woni wadde ko hara o yejjitade fi woɓɓe goto wonɓe o wallitade moƴƴa mi fal jagoy gila mi tagami sulali sakko mi yejjita a faami ɗo ko kanko koto drame si tawi mi waɗi musique audio mi heɗinaymo gila Allah hollidiri men o meeɗa ala yoɓinde musique fi waɗa gollam vidéo clip o meeɗa ala yoɓinde ko woni si tawi si tawi vidéo clip on ko labbe ga waɗete mi yoɓay paasi makko ɗin o ora après mi yoɓa paasi makko ɗin o hoota o ƴantata ngay hunde mi okkimo 100 francs dow toon haray mi okkumo e hoore anniye ɗum ɗon himo anniyani lan ɗum ɗon kanko kadi mo wallitordela e ngol sengo ko woni dépense kala ko dépense te vidéo clip gila e coñci si amayɓe no toon ko ɓen ɓornoto komi ɓornoto biyeji si woodi ka yahete déplacement ji e filmeteɓen kamen filmoyta ɗon ka yahete ɗon e ka artete ɗon fof komin fardoto komi yoɓata a faami sooɓe kanko noon anay wonɓe ɓe gollidude e moon no wawi seeditade ɗum wiya wonde kono wonɓe yoɓande ɗum fof hara na kamɓe woni yoɓande hoore maɓɓe parfois paasi ɓay ɗum no waɗa kadi si tawi no woodi on ɗoni ni ka onon ka télévision jooɗi ɗum ɗoni ni si tawi no woodi wonɗo lan e waɗande ɗum harana ko to drame mo mi inni ɗo haray on tigi no wawi signal de o waɗa on hito ko min wi ɗum min ni gila musique kan sa nani ko min yoɓimo ka studio d'accord mi taƴaki noon mi taƴaki pour que si a waɗani lan ko moƴƴi ɗo sifa no drame waɗiri ni mi wowla yinde makko yer ko waɗani mi ko woni waɗande lan ko moƴƴi kon fof mi wowla an kadi sa aroyiɗo a wilan ɗo mi hokkima musique audio mi hokkima on vidéo kadi vidéo on musique ɗon an kadi janggo si goɗɗo noddilan ko ɗum ɗon mi sifoto kono fi an tun fi an baya bari hiɗa welanmi ma fi ko wiyete baya bari mi yahata fi mi ɓe noddami ɓe lanndona min na hiɗa wallimi ko a wallalan dey ɗum ɗo awa mi nani donc mimbiɗo nana yeesi mi yi ka tiktok ɗo yimɓe no wiya o abbe rasta fouta mi wolna o si mi haccike yimɓe ka tiktok ɗo no wiya wonde no yiɗi on mi wolata e hindeli maɓɓe ɗin ɗo woɓɓe maɓɓe no toon woɓɓe maɓɓe no toon no wiya wonde koɓe c'est à dire ɓe koɓe famɓe mo ɓe yiɗi on moƴƴano sa woni ara ɓen ɗon ha joni ɓe ala on sutoride ara min miɗo jiɓi andude ko haala hunno ara ko haala fenade tun jokka toon mi faami ko moƴƴa ko wonɗe e yewde ɗo kon andi ni hiɗa wawi yiide a wallaylan yeru ko wawɗa kon kono si a wallina si a wallina leer ka walluɗami ɗon ina o leer ɗon tun mi anditata si a wi ɗo a wallaylan an baya bari nam goɗɗo noddoyiɗan ɗa noddilan ɗon sifa no wonɗon e interview ɗe ɗo waɗugol interview ɗo ni mi wawata yeetoyade goɗɗo wondema baya bari no wallinmi fii mo wi o wallaylan o wallali taw
est ce que danande koko waɗuɗa ko wownete fimu ko wiwɗami a waɗali kon taw ñande waɗuɗa o ɓe ɗum ɗon kadi fewdo mum e saha e muɗum awa mbiɗani aɗa ko ɗani mi jalde ɗo kono mi jalde kareso yiɗa fotta yimɓe buwiyaɓe wallay quoi kono wallo gayyatama ko ɗum walla kiirude min miɗo mari probléme goto min sa wi an mbaya maɗum e Jama TV ɗon si ɓe wi ɓe wallay ɗan mi weltantoɓe fof mi weltantoɓe few wallahi e kono noon mi wawata wiide ɓe wallinmi ko ɓe wallalilan taw ñande noon ɓe wallinmi wosi goɗɗo landoye kelan mi wowlay fi maɓɓe kono noon an a wallalilan ko a wi a wallayɗan kono mi yal taw ko wiwɗa a wallayɗan kon est ce que no jari komi yaltani inna bayano waɗi mi wallama inde e hoore mere pour que tawi konko winna a waɗay a waɗali mi yehi mi wowli fi muɗum ni sonnajo goto ni sonnajo goto miɗo weltanimo weltorimo Mouradou e Seerou e sonnajo goto ɗe balɗe waɗali ay une semaine ari miɗo invita ɗo e panel kanko wiyete Lims Fayko e panel Lims ka TikTok Lims e ɗuman noon de ñan ex mari oyo Halima non na Clis on ɗon ko Lims ko kanko mo windi ka moni y a quelle vérité y a quelle la vérité ko ɗum o windi ka page makko goo kono y a quelle la vérité mi anditimo eyo ko hari meɗen hari mo invité mi ka panel makko mais yeeyi ɗon ha téléphone an on complique o ɗumanni wonto iwano télé 10 à 20 minutes mi yiltiti ɓe landilan keskiliya mi yeetiɗe ko téléphone on complique e ballal Allah e sabuji moƴƴi sonnajo goo noddimo ley ɓayɓe fuɗɗi wolde ɗon ɓe ha tigi ɗum ɗo no hertinani en enen innaɓe no yiɗimo tawa o faanayi wano fi téléphone après ɓe yiltiti ɓe yewti ɗon e ɓe enni joni hay so ɓe wowlal ɗum ɗon jippagol amen ɗon e goɗɗo goo noddimo e winnimo tigi oppilan téléphone sodnilan téléphone e Samsung A15 plus ka ko A plus 15 awa o stodi on ɗon o addanimi o hendi kamo on ɗon téléphone on sodama ni ko min woni yahanade tatawde hara pour que téléphone ko Conakry o sooda na fenande de ɓe soodimo ay ka o sooda ɗon ko ɓe filmuno ka o sooda ɗon e ka ko ɓe holliri chargeur mum on ɓe ɗumani ɓe ambalimo ɓe wi ko min andi si tawi ɓe jonnaymo Fuuta ga e si tawi mi habbi ɓe wona e Conakry to amera min ɓe ɓay mi yaha e Conakry ɗe balɗe ɗo ya jonde ɗo goɗɗo inna majji ka laawol ma ɗum yanno fusirinmi min ni o waalo to ŋatuma mi hewti o mi ƴetto ɓen ɗon ɓe waɗi est ce que a fami ok o fita o majju ka laawa ɓe awa yarde ɗo ɓe na majji ma ɓe na futornoɓe fuutinoɓe ka juuɗe yani fusi joni noon andi si fusi e juuɗe soodaɗo on si fusi e juuɗe soodaɗo on ɓay koye place o sooda andi ɗon sino yawoyna fusuɗomi hendoto aray ɗum ko jommum fusi aray ko téléphone makko kanko on mo fusi awa ellala awa gasi joni jaka yimɓe ɓen fuɗɗike awa yimɓe ɓen jaka no respectude parole c'est bien alors no wano ɗum ɗon andi mo kala koko waɗi kon ko ɗum men wowlata kono wiɓe wallayɗen no ɗuuɗi ɓuri on ɓe wallude ɓen ɓay noon hawjetake an si a inni a wallayla mamin mi inni ɗo mi wallete ko wawɗa ko weltoragol mi tañƴinima si tawoy mi respecti konngol angol haray koye an woni si tawoy kadi mi respectali konngol angol fayin kadi ko mi wiwno waɗay simi waɗade aray ko min andi honno fof ka mi sikki de ko ɗum ɗon kono noon min nan jenti o min yimɓe ɓen buyi yimɓe ɓen fof wiyede no walla wiyede komi watta kon miɗo dowa soutenede ɓe ɗuuɗi toon ɗo ɓe ɗuuɗi ɓuri buluji ko yimɓe an toon fiiniɗa wi a wallaylan an baya maɗum Jama TV no wi wallitotoɗa warasta futa wolata woɓena wonde an baya e Jama TV mi siɓidira juuɗe hande min naɓay on tañƴinilan o wallaylan hande kadi mi hakkitino mi débrouillerayno noon ya wallilan min ɗo ñeñinande hoore am ya walla Allah miɗo ñeñinande hoore am kadi
wallugol an a wawata la wallude ko Allah o wawimi wallude ko ke ko Allah watta sabu ya si tawi artike anno e juuɗe ma ya hewtanan ɗum ɗon jonnani e tengo innete ko balla ko Allah wallata kala neɗɗo est ce que a faami kono ɗum ɗon fii ɗum ɗon hiɗon tanjininmi ɗo a sodnaylan ɗum ɗo a sodnaylan oto mi ƴettatamo to an ko mi joguima valeur ndu mi haw kandu mi yalta otto ngal addanɗani min ko noon mi fewdori ok ɗum ɗon lan tawti on téléma ɗon on miɗo tawti on au fait depuis ko fuɗɗi ɗon ɗum o yaltini album ji jelu ɓay neeɓi ko fuɗɗi ɗon o musique o yaltini album ji jelu e clip ji ɗin kadi ko jelu no ni album ko wiyete album kon mi tanjini ko sa waɗi dédicace tawi musique ji ma timmi hayko musique ke andi joni wano affaire artiste ɓe artiste fewdo ka fewndi ɗen ɗo a nanay ɗo goɗɗo no yaltina album ara ko musique tati ma ɗiɗi o mari andi ko jelu noon woni album ko wiyete album kon na ko jelu noon musique album musique album andi inde album e inde ɗi musique ji wona gootu musique album ina wawi ɗo ñeñinde moɓidiraɗo ha heɓa wano 10 musique on 10 musique ɗon a heɓiɗi après katiji ɗi waɗon ɗin ɗon promotion yaltinon ɗi fii kate réseau sociaux ka médiaji e kala ko woni ɗiɗa jeɗɗi maraɗi après sa heɓi saabu sutanayɗema e fii ko wiyete album kon ko fii wano dédicace ƴetton programme ñalande duon belvédère ma ɗum ka fale e publicité ji waɗe publicité ji ɗin kala no waɗirte waɗe si a heɓi vidéo clip ɗiɗi a yey ɗo goɗɗo no heɓa ɗo musique ɗiɗi ma ɗum ɗi tati o heɓa e nder ɗin vidéo ɗin musique ji tati o heɓa vidéo gooto on vidéo ɗon hannde kadi ɓe ɗaɓɓa promotion on ɗon ara mo mari soutenage e wallitotoɓe yoɓugol fii ka réseau sociaux fii ka e télévision ji e ka radio ji e kala ko publicité waɗirte ɓe waɗa on publicité ɓe nakari no wadde dédicace hara ko musique ji ɗiɗi ma tati o mari fewnɗo ɗum no waɗede e min noon nini e vision komi visi ɗon nini e musique ji a laaɓu ɗiɗi mi marɗi miɗo mari musique ji jeɗɗi laaɓuɗi vidéo ji a laaɓuɗi clip ji laaɓuɗi ɗi nini miɗo mari musique miɗo mari vidéo ji mi tanjini joyi ma ɗum ɗi 6 vidéo clip ji a faami kono sago an ɗo nde inne ɗo mi memmini fi album si hewtoyi ha toon tawi producteur heɓaki charge fi an ma engage toɗo fi yomen gollidu e ngol sengo ɗon e aray miɗo ñeñinde asine heeɓi 10 musique ji timmuɗi ɗin e mi ñeñina kadi ha mi heɓa vidéo ji 10 ɗin timmuɗi e nder ɗin musique ji ɗon e après si mi yalta mi toro ɗon on say mi wawa yaltoyde mi toro yimɓe ɓe yoɓe wallitolan fi dédicace mi waɗana hoore an autoproduction a acci ami heeɓi ɗo musique ji 10 e vidéo ji 10 haroy ɗon a wi a wona e producteur an ɗin ɗo musique ji ɗona ɗi yaltali ka marché ara ɗum ɗon ko onno wiyete ɗo men landi ko ɗo nini miɗo gollande hoore am imi Allah artikile an ɗo mi timminde komi faala kon e producteur je momi hawtodira min gollida e muɗum on tigi kadi andita haray o tawi miɗo gollude ina innugol ko fuɗɗagol e gila 2006 ha ni si tawi ɓay artike koko senda wona goɗɗo kadi haɗi mi yaltude ka marché mi toñata ɗum goɗɗo wona ngaygu goɗɗo wona gañanendi goɗɗo wona haasidaku goɗɗo ko Allah haɗi mi yaltude taw ka marché e ñande ɗon Allah addi artike womi wona e ka marché ɗum woni ko goɗɗo wallitila woni ko Allah o wallitila tan simple ara ko hoore am min tigi auto ko innete autoproduction kon e ɗum ɗon ara ñande Allah newni wo on tigi taƴaki hay hunde rasta fouta ɓe feƴƴitoto lagi question ji anni quoi komi woni ɓe ɓoy ko posade inneɓe ka hoore yan quoi par ce que komi wonɗo wiide ɗo wonde komi wonɗo landade ɗo wonde o neeɓi o musique mais ha joni o mi haccaki on o fait ko réussisse ɗon ko laati donc mi sikki tun o musique ɗon duwa selude ɓay Allah waɗi ɗon ka flawa ton jokkon fi affaire remugo ndaro si ɗum ɗon marché c'est normal kono woɓɓe kadi taganoma Fouta ɗo ko ɗo ɓe jokki musique ha ɓe évolue e muɗum
haray na innugol fulawa o wiyaka tun ko fulawa pour que andi ay nder Conakry sarde ji no nder ton ndi jardin ji ɗon nanda fulawa o ɗum ko jardin no affaire demal affaire demal ngal landaki fi ka fulawa tun ok ma ɗum affaire musique landaki fi ka fulawa tun sa konti ɗo ni wano artiste men ɓurɓe évolude ɗen ka nder Conakry fof ɓe foppi ko Fouta ga ɓe évolude naati ka nder saare wona homboni par ce que min mi annda ɗum wano tonton Sékou Ba en taw yo Allah yarloɓe yaafo mi Sékou Ba fata ɓen ko Fouta ɗo ɓe évolue tonton Paté Maloko en ko Fouta ɗo évolue tonton Petiero en ko Fouta ɗo ɓe évolue wano tonton Baro ɗo ɓe breveté ɓen hiɗa anndi orchestre Télimilé on ko ɗon ɗoni haa ɓe jogii innde si ɓe yaltiti ɓe yehi wonoygo Conakry hay si ɓe janngi wano tonton Moutar Paraya goɗɗo kala ko golli Fouta ɗo artiste jo kala ko golli Fouta ɗo sa yehi a yii galle maɓɓe ɗen annday tigi ko barki iwtiri ɓaawo maɓɓe c'est à dire a faami ko ɗo ɓe évolue ɓe golli ɓe évolue inde maɓɓe yalti ɓe yaha e Conakry ɓe noddayɓe ɗo ɓe yaha ɓe waɗa concert Conakry ɓe arta ko labe Fouta ga ɓe tabiti est ce que a faami kono kamɓe ko musique on tumɓe jokki est ce que ɓe ala wadde ton entreprise ɓe mara ton entreprise goo ay fof ton goɗɗo anndiraɓe pour que ko ɓe hari ko ɓe jannaynoɓe école ari on ko ɓe jannayno école an hiɗa anndi jannayɓe école ko leydi wiyetede Guinée ɗo ko on woniri e ɗo lewru mayde ara ɓe ñawlike ɓuri dépense maɓɓe ko ɓe yoɓete ko est ce que a faami ɓen ɗon fof ko ɗo évolue wano ceerno Mamadou en ko Fouta ga évolue sinaati ka nder saare Habibou en no inne ari ko ɓe jannatama ko ɓe fuɗɗoto takude ka musique ari baba e maɓɓe darni gande Conakry kay buye maɓɓe ko to wontiri kono wano ceerno Mamadou en ɓe tawa musique ɓen ko ekkitiɓe e juuɗe tonton en ko Fouta ɗo ɓe woni haa ɓe évolue ɓe ƴette ɗo tonton naɓoraɓe Sénégal naɓoraɓe Gambie a faami haa no ɓe évolue rin si ɓe naato e nder Conakry fimi ɗo woni ka fulawa décourage tala golle ɗe anndi min kadi min no mi wone gollirde noon si a landike ɗo wano mboma taw wano mboma kadi kaka fulawa ga tabiti ha inde mum yalti ɗo si fuɗɗi natude ka saare bo natugol mo ka saare ni ko min e makko woni gootu Conakry wona onno woni ɗon gootu par ce que boma no annda ɓuri on he mi wi si wonugol ka fulawa ngol ko ɓaya wowli ka fulawa ko ɗum ɗon ni wonma e faminde hiɗa anndi wano inde ko Allah hokkata e succé ko Allah jonnatama si tawi Allah jonnalima hunde ko faalaɗa janngo hewtatara junngo hewtali janngo e kono noon min fi mi heɓaali inde woɓɓe ɓi inde toon kadi aray miɗo weltori ɓen heɓuɓe inde miɗo yeli min kadi heɓugol sifa nden inde nde ɓen hiɓima ɗum ɓuri mayre wona mone maɓɓe ɓe mi won koyo Allah ɓeyduɓe min kadi hokkanɓe sifa ko ɓeeɗi ko amina min ɗo min ɓe mbi jaare wonde sa woni sa musique on ala marsude jokkon ɓe tew moye remugol ngol waɗon ɗum ɗon no gasa ɗum ɗo wawi marsude hella ka flawa ton par ce que ɗum kadi no mari mbuuɗi moƴƴa ka ɗum kadi bonagol c'est normal kono andi ɗon c'est normal ko welatama kon kono ko welatama kon haray no wele simi faami rasta Fouta simi faami ko musique on tun jokkuɗon konko won noon flawa ton on ala remude on ala wadde commerce fus ko musique tun o musique mi woni gollirde ni oɗo baya bari ko ɗo kadi mi surri ɓe nguuri anden ko ɗo mi jogiti yumma han kala ka mi woni golde simi waɗa e cuuron huɗo kadi koye nder ɗum ɗo mi woni wadde cuuron huɗo on ɗon darnude ka on darni suudu paane miɗo débrouillade e ballal Allah ok awa musique on awa ɗo réussi sudemo en mbuuɗi ɗo nadde nder ton sa wawi andi ɓeyna wakkiliɗo no huti arsikaɗo no huti wakkiliɗo c'est à dire ko mbono wonɗo mbaɗidade ɗo ɗum ko ɓeɗo ko boma e ga ko mbo woɗɗo mbaɗidade
non boma min hay hunde ala ko nde amen sina jamti kala yimoɗo ɗo kala artiste jo yimoɗo guine ɗo min nata on tigi monanta ko lande min noon mi monanta ko hay goto kala heɓuɗo succès kadi harani ɗo weltori no tentini noon e haala ka hara koye ka haala ka wonɗe yewde ɗo on tigi heɗiri succès hara ko wano artiste jo aray miɗo welti wasi tawi ko min tigi ɓayle aray ko neɗɗo an kadi heɓi succès aray miɗo welti ɗum miɗo weltori artiste jo ɗo kala kamɓe nantuɓe inde ɓe ma wonɓe dow ɓe kala innuɗoma ɗo min meɗen jogii probléme haray on tigi ko toñugol woni ɓay ko wawɗa ko a toñatake kono a toñatake ɗum ɗon a wawata ay goto e maɓɓe mi ala probléme e muɗum kam e yiidi o c'est normal eyyi ko mbiɗo andi noon succès ko Allah o jonnata hara ko ɓernde laaɓude wonde wolide ni ɓernde laaɓude e Allah non famade andi woɓɓe gono toon ɓe yiɗi so ɓe ari émission waɗira doyi ara no mari piiji ɗi tawa ara susta wolde fi yewtugol tutta heɓu probléme kanko e on sancori artiste goto ɓe ala probléme e mum ko waɗi mi ñawlaki goto e maɓɓe wallalilam ɓe fallalilan kadi andi si neɗɗo wallalima fallalima a wawata imade to wona contre on ok d' accord e wallallan hay fof kono noon ɓe fallallan kadi e hunde ok mi nani andi simin fotti kadi simin fotti kadi ka gollete ɗon ina wawi mi ɓurde inde kono min mi jaɓata foolede nokkel ɗin fof on falala wiide wonde ɗon ɓuuri boma e wawde création e hombo kadi ɗo non ceerno mamadou na mboma to woni ɗo mboma ko sakkitiɗo arde ɗo mboma honde tuma yalti landi mboma lando mboma en wonno mboma landoɗaɓe 2006 ari ko honɗum ɓe jokki no 2006 ari boma fuɗɗaki yimmude onon on neeɓimo ko ɗum noon no ngalɗini lan de fait que ha joni ɗon e mum mais boma en fof ari ɓe andama onon ha joni ɗo ɗon hoɗum min nane wonde sala gasude en jokkuremugol fami moƴƴa hiɗa andi artiste ɓe inneteɓe baroso hombo baroso non mi andamo awa faamu moƴƴa awa baroso en ɗen ko goreɓe toon petiroy enen men taw ɓen no yimude kono min miɗo ɓuuri ɓe marde inde ka yaasi awa faamu moƴƴa ko woodi ɓe ɓurɗon hara ko fuɗɗi donore tonton petier ɗo kaka télévision jooɗiɗa wano tonton baroso en e nder Conakry arno leer goɗɗo e nder Conakry ko yarɗa o ko baroso arno leer goɗɗo e nder Conakry ko yarɗa o ko petiyero bantingel petiyero kamen ɓenɗon lan andi ɓe ɓenɗon lan iya ɓe awa toon to lama sidi ɓe ɓe noddano Conakry ɗo ɓe heɓuno succès ha ɓe inni ɓe watti ɓe yiide lama wingil est ce que a faami est ce que fimaɓe deƴƴandi non nini no deƴƴi min mi ala nande fimaɓe eyyi ko fimaɓe deƴƴani mo be e sa'i mum mo be e tam mum kadi mo kala no woodi leer ka Allah hewtinta ɗum wano tonton petiero e ma tonton lama siɗi ɓe yaltingoɓe album maka ɓe heɓata premier album hari ɓe ɓuuri yiɗi duuɓi kami fewndiɗo ɗum ɗon koyo laaɓane ɗum koyo laaɓane hari ɓe ɓuuri en ɗi duuɓi kami fewndiɗo a faami e joni noon wano affaire musique kon ɗo min ko minnatama rasta fouta rasta fouta ko jogiiɗo courage jogiiɗo objectif mo yirtotako mo firtata kadi objectif mo objectif an on miɗo toro Allah ɓay ko Allah newinta yo Allah on tawno hoddirana ko mi wona ka marché ñande goara ko sabude e golle ɗo mi jogi marché siga no woniri ni wona sayfon en ni siga no woniri ni oɗo honno tati en siga no woniri ni ɓe rappeur ɓe striker en e Maxime Beka en sagadi siga no woniri ɓen ɗon ni e son oya honno Sonna Seck kadi Sonna Seck mi yiɗi on mi yi affiche mo ñande ko kamɓe organise no concert on ka on invita wano boyno ɗo artiste ɓe ni nantuɓe inde e ko ɗum waɗi si mi innuma min mi weltanto Allah
kala heɓuɗo sikke ara miɗo weltori mi sikke e nder jiwɓe guine ɗen ɗo e nder jiwɓe on ɓe yimude ɗen ni e créaɓe ko laba e créaɓe musique laaɓuɗo goɗɗo ko weli metti inna binet no welama ma o welatama kamɓe jiwɓe on ɓe yimude ɓe binet no lattiɓe fof haysi ɓe dari ɗon yettoɓe araɓe ka plateau ɗo fof wole fiinde binet donc binet tun wawi yimude nden laguine ɗo fof hay déjà yaafo mi faminama nan wano inneteɗo binet on o jaɓi wonde ka makko o jaɓi kadi ɗoftade o janɗiɗi kadi e kamɓe mawɓe Fuuta ɓe ne'imo o jaɓi ɓe ne'imo est ce que a faami andi miɗo wawi pular e miɗo wawi pular e miɗo faami pular na gootum wowlugol pular e faamugol pular wona gootum e binet ko créowo o yima neɗɗo on si a yimay gila ka fuɗɗiɗa yimude anga musique ma on ko ɓeyday ɗo yimɓe ɓen ko ɗum woni jimon est ce que a faami e wona immagol ɗo wowla ko wowli o fiituyo heɓu sikke a faami juuɓe ɓe joni faamu moƴƴa mi yewtama a yafoto siɗa faala kala ko faalɗa mi landade ko min hande si jaaboyta somi gayni a wowla e wano kanko binet wano Aisha Kindia wano Halima Ba wano Halima Ba ɓay ko ɓen ɗon mi andiya hayno concert ma addete no tourné wano Fuuta ka meɗen ga jeeleluma no si am jeeleluma arali Fuuta ɗo tourné ha hande bon jeeleluma ko addi ɗum Fuuta ɗo emi tanjini e Allah innoya jiwo kadi arayno Fuuta Asikoy ɓen ɗon fof addama tourné Fuuta ɗo hino Asikoy e hino Halima e hino kañum binet e hino kañum Aisha Kindia noddaɓe téléphone personnel landoɗaɓe ene o wiyeteɗo Rasta Fuuta Masse Diallo iɗon andimo hara ɓe suuɗatako hara si ɓe suuɗakima ɓe laaɓante e concert ji maɓɓe ɗo ala on concert fewdo ka ɓe ɗaɓɓata sikke ɗo on ala concert mo mi yahatano promoteur jo maɓɓe addaynoɗo ɓe on ko weldiyanko on mene yaadayno ko ni renforcayno concert ji maɓɓe ɗin ɗi fof no to woɓɓe maɓɓe si addama yimugol ɗo ɓe jaɓata minniɗo toon ɓe jaɓata wonde kamɓe tun ka podium e wano Halima en nokkeli buy haray wona foofere ɓe wiwra tanmi ɓe yimata kamɓe tun ko jonnitugol lan teddungal e andugol kadi komi wawi ko miɗo wawi takko maɓɓe si miɗo takko maɓɓe haramiri no woodi est ce que a faami e buye maɓɓe no toon e wano Halima en ɓe yaadi nokkeli hewɗi ara ko promoteur ɓe ɓennaɓe heɓa yaraeɗo toon nde o ƴawa ka podium o si o ƴawi o landoto ɓe deuxiéme micro inna jonne grand maté a faami so yimi mi jaaɓito so yimi mi jaɓɓito nokkeli goo simi yimi ha o jaɓɓito kanko kadi andi wano ɗin nokkeli binet en simi yehino ɓayde andi komi watta kon harayno moƴƴi kanko kadi o jaɓatano mi woɗɗitomo wano ɗin nokkeli Aisha Kindia ɗo ko 2018 e ceerno Mamadou en addorimo laabe ɗo e ɓe ari concert ji e moyen Guinéga e on sayi o fuɗɗi ɗaɓɓude sikke e nder o mouvement ko ɓe waɗi Fuuta fof ko men e yadata an toon kadi e hiɓe andi ko honno mi foti hiɓe andi simi créé e simi créata andi hiɓe andi kadi simiɗo gayna goɗɗum ka musique e simi gaynta ko woni tun affaire succès komi innuma kon succès e jawdi kala ne neɗɗo o wurirta ko Allah on jogiti kala ko watta haray Allah no windi fi muɗum ko ɗum no waɗi mi toroto Allah e yo Allah taw min kadi miɗo foda e kamɓe fof waɗaynoɓe ɗum ɗon andi innete ko binet créata ka ko kanko kadi ɓuuri jama on fof nini wowɗo gonga mo wowlalno reconnaissy ko binet yimay ko laba o yimay ko laba ɓuuri ɓe fof a faami kono wona kanko sakkiti yaltinde an bonde balɗe o kanko o yaltini albonde balle ɗo yontere ceyanki e samedi e ka ko yontere ceyanki ɗummere ko le 30 bien ko le 30 ko yontere ceyanki mais andi nane ɗo feno ko onno ɗe yewtude ɗo on wiwno wonde on ala honno wallitiɓe on ɓen ɗo ɗuuɗa c'est à dire ko oɗo honno koto drame mais ɓeɗo kadi no wallitade ka ɗum kadi ko ballono say woni ara neɗɗo say woni o futti e concert ni ara on tigui c'est à dire ara mo respectuma mo teddima mo acca yima ka concert makko ou bien simo invita nokku goɗɗo ɗum kadi ko wallitagol ɓen ɗon kadi wallitike on noon ka
parce que min ɗo malɗiɗinan quoi yimɓe ɓen manière no min o nanirde ɗo non yimɓe ɓen hay goto walla Allah hiɗa andi ko onno mi yareno ɗi concert ji oy wona kanko yimoɗon naɓatanmi ko promoteur jon ɓayme ɗe weldi o innami a miɗo mari o concert siɗa mari tan aru assista mi tawa ɓayni ala komi one wadde pour que ñande wo ɓeyditagol neɗɗo goto yo ande no ɓuuri si tawi ñande wo a wonay tugara a ɓeydotako est ce que ɗan nande après mi jokkira noon ko noon mi jokkiri ɗo noon ha watti ko yata o innami o noddayla o inna grave siɗa hetti arumay e mi yara intérêt an on pour que min komi yarata hay si mi heɓata mbuuɗi ɗin pour que mbuuɗi heɓata yimɓe ɓen est ce que ɗo nande la nande mbuuɗi heɓata neɗɗo ko on neɗɗo mo heɓuɗa ko on ɗon addanoytama janngo ko heɓata ɗi mbuuɗi mi ndaara on intérêt ta woɓɓe maɓɓe no yoɓa dongal mbuuɗi min si mi yehi koyo mi yemu mi yima tun yeru komi hokka ka poodi o mi jippo mi wiya alhamdulillah e mum mi nanga laawol am mi yaha e kono mi heɓa e ɗon innuɓe grand moodi fima weeli min mamenga mi yiɗima ko ɗum ɗo min ko ɗum ɗo woni intérêt han on e ɗin concert ji ɗimin yaadayno est ce que ɗa nande e si janngo si innama ko min tu woni e yawde hara ɗen kam yahata ɗon ɓe landotako ko boni hara pellete ɓe annduno oɗo arino ɗon nde wotere ɓe anndi simi gayna e goɗɗo simi gaynata min ko noon mi yarayno ok wona innugol doy wallitagol binete wallina maɗum haalima e maɗum innugol ɗum ɗa ko kala on addaynoɗo ko goto addaynoɗo ɓe Fuuta ɗo haylina ɗo wano dise to mo minnuma payko mo nene e ballal ngal fof ka sengo hollirgol on tigi e ma hollugol ɗum nokkeli goo on ɗon kadi wakkilorno gon sengo ɗum moƴƴa ha no mi acci yadirgol e maɓɓe ni ha kanko kadi no ɗoytitori ni affaire promotion o ok mi faami si mi faami wonde rewɓe ɓen ko ɓen ɗon wiɗon wonde ni no ka toppo ko ɓen ɗon onon holiɗo no wawi yimude mais ko binetto woni jaaja maɓɓe ɓe fof maɓɓe si mi faami o binetto ɓuuri ɓe wawde marma kankala ɓe tawraka e on liste ɗon e geleluma tawraka e on liste ɗon sonna sek tawraka e on liste ɗon yimɓe ɓe busno toon ɓe tawraka e on liste ɗon ka rewɓe e haro yejitade noon kadi haali soso on nde haali malinka on wona no hakkille famine moƴƴa no hiɗa anndi e yewta e woni e jeli kama bintu en ɓe mi meeɗa anndinirɓe mi meeɗa yaade concert maɓɓe mi meeɗa naatude ka ɓe woni mi meeɗa yiidude faami ko ɓe mi anndi fimuɓe ɗo wano oɗo wano kañum Marema Kankala ɓe wano kanko Binet wano kanko Halima wano kanko Aïcha Kindia Zeleluma Kadiatou Leluma est ce que ɗanande woni wano sonna Seck en mi wawata yiide na yimowo kono noon min mi kontotama ko yimowo min miɗo anndi sonna Seck en ko comédien ɓe est ce que ɗanande min ɓen ɗon komi kontotaɓe ko comédien ɓe an toon noon si yimugol ngol ɓe adapti ɗon si yimugol ɓe normal e maɓɓe kono min mi kontataɓe ko ɓe yimayɗe mi kontotaɓe ko ɓe comédien est ce que a faami ña ay ceerno coppi ko sakkiti yaade ɗo hari o watti yimude o yimay normal duta yimay est ce que a faami no yimɓe ɓen ɗo joni ɗuuɗi kono mi faala andude joni sen gayni ka rewɓe on ɗo après hoytanen fi worɓe ɓen quoi ko hombo nouvelle génération on ɗo tawata wonde ɗon convaincu e mum no wawi yimude nouvelle génération ka pastoral ba ka rap ba ka dancehall en fof wano rap affaire rap ande mi tiiɗa to neni kono noon ɓay miɗo ayno piiji gon toon ɓay andi wano gila Jani Alpha en ka nouvelle génération wiyete a faami e ɓay ko nototoɓe notorɓe lagine ɗo ɓen e reconnaître ɓe kadi ko lagine ɗo jiyaɓe gonɗen e wolde fi muɗum wano Jani Alpha taw ala gore e yimayɓe rap ɗin est ce que a faami bo fewdo ka fewndi ɓe wano o striker ko pay ko neɓali ko yalti non naafi neɓali ko yalti on ko mo tawa e nouveau génération o kanko kadi o yimay kono mi faminte woni moƴƴa e reconnaisa ɗum komin komi reconnaisata kon tigi yimayɓe affaire rap ɓen ɗo Jani Alpha men meeɗa anndidirde o meeɗa no gasala
min miɗo anndi mo ɓay kanko mo mari inde dow mo gasara o meeɗa anndude on mbo wiyete rasta fouta est ce que a faami kono affaire rap o ka o génération mo fewnden ɗo ka rap ɗo tracteur ari ko payku ko gollata ko golle makko ɗe no laaɓi ɗiɗe laaɓi kono Jani Alpha ko patron maɓɓe ka rap bon affaire o musique o affaire musique ɗuma o musique ɗum ɗo wano sifa ɗi musique ji ko sayfon e yimata sayfon sa ittimo ɗum haray mi annda ko mbo addoyta kono noon o yimata kon no jaɓa jama on no heɗo musique ji makko ɗin kamɓe jokkuɓe ligne ɗo ɓuuri yimɓe ɓen fof ko ɗum ɗon noon waɗi mo wonde mo wawi yimude ko ɗum ɗon waɗi sayfo no wawi yimude hara sabu ko yimɓe ɓen jokkimo kon ko ɗum no na ko jokkimo kon ko heɗoto kon no heɗademo ko ɗum noon yimɓe ɓen no yiɗimo no jentademo ko ɗum waɗi simo wawi andi si tawi andi ko watta ɗo kon si tawi welatama goto fifatama on famali awa son wooli ɗum ɗon ara min mi wiye onon tigui awa ko wonɗon ko wadde haray ko wonɗon ko wadde kella ko ɗum waɗi yimɓe ɓe daron par ce que yimɓe busɗo woodi marɓe tallanji ɓurɓe sayfo mais ɓe andaka faamu moƴƴa yaltugol ma e nde nde yaltida e ko moƴƴi kon yaltugol ma ka marché yaltida e ko moƴƴi kon continue e kon ko moƴƴi ɗon obligatoire ɓe yimɓe ɓen si hara an personnellement hara yimɓe ɓen hara a welata yimɓe ɓen kono ko gollata kon sino welaɓe ɓe contrôlira e fii ɗum si mi faami ko yimɓe ɓen yiɗatama kon ko ɗum waɗi ina anndi wono affaire o succès wono affaire succès ko wonda e wolde ɗon ko waɗi mi heɓa succès min mi gaynanino ma haala succès ko Allah hokkata on ndi rasta fouta hara en faamodir wona tout à l'heure mi landi ko on fii ka rewɓe mais o wiilan wona exemple haali sosoɓɓe nda on anndindira on meeɗa yiidude donc on wawata wolde fii ɓen ɗon on anndaɓe mi wawata ñawude ɓe ko heɗete kon si a winan ko honno mi heɗorta musique ji maɓɓe miɗo wawi e woludema wolandema non famali ko fi wawɓe ɓen nouvelle génération rewɓe wonde yewtude fii wawɓe ɓen toon ino toon oɗo ko mi andaki haɓelan tum posana mi landitina ɗum ɗon idée an on ɗon après noon continue après wiɗon lan wonde nder rewɓen ɗon fopp ko wawi yimmude ɓuuri binette c'est à dire ala e maɓɓe o fetta mo ɓuuri ɓe fof maɓɓe mais e contouré ko yimɓe seeɗaɓe jiwɓe fulɓe yimay ɓen ko ɗum minni voilà wiɗon binette joni noon noon en positi noon ka nouvelle génération kadi worɓe ɓen wooli ka rap on wi Jani Alpha no ɓuuri fof mi ala on contredisugol ella ɗon o faami mais son ari noon hella ka densol ga amour ɗuma en ko hetti ɗon o woli fiinde wona exemple sayfon ko ɓay woni yimɓe ɓen o wattori fi yimɓe ɓen hara min ɗon on mi wona d' accord so wino wonde mo wawi yimɓude ɓuuri fof mi nani mo créide ɓuuri fof mi nani lan jenti on succès makko on eko watta ko no welata yimɓe ɓen succès makko on arde mo wonde kadi ko welata yimɓe ɓen pour que a watta tun ko welata yimɓe ɓen ɓe jokka ɗon tun ina anndi ko musique jelu sawɗo anndi ko wonɗa e yewde lankon ko mi woni haynade toon hiɗa anndi musique ɗo si miɗo yiɗi ɗo chaque 10 jours mi yaltina e 10 musique est ce que ɗum no laaɓanma chaque 10 jours miɗo wawi yaltinde 10 musique ɓay kon créateur jo sayfo noon ko créateur jo kakon selon vous on neɓuɓe ɓen e musique o neeɓi e mum o woni e mum duuɓi mi annda jeɗo duuɓi nooga e ko fawi ma 30 ans ni fayda presque ɗon ka musique ha joni o waɗi fayda nooga on waɗi fayda ka musique ko créateur jo wa comme binette mais si komi créateur non na onon woni posande onon mi posani noon question ji mon ɗi ɗo ko fi affaire nouvelle génération nde yewtude ɓay mi wooli en wooli fi ka rewɓe wiɗon lan binette créé ɓuuri ɓeeɗa fof ko wolata wo no wondi e ƴiyam no wondi e sens fof no yiɗimo o faami jono noon na fo yiɗimo dey wona fo yiɗimo accimi faamine jono ko ɗum ɗon noon waddi en joni ka sayfo woɗo fiyinde yiɗugol accimi faamine binette ari no buuma binette ari no buumi ay o yaltitani ina yontere yetti anke o yaltini algo
mais min neeɓi komi nani fi binet fuɗɗu nande yito fi binet neeɓi aɗa mi anndude Sayfon binet gila 2017 mo gollude est ce que a faami 2017 gila 2017 mo gollude ok bon imo atina adda e sakilliya ka musique ok eyi yaltitugol binet ɗo ko binet ari yaltititayi ɗo no yimude o ko halima est ce que a faami right o halima binet iwrugol ɗum Sénégal ha iwra ka maɓɓe kubiya naata nder Conakry ga o taw halima no yimude pour que halima premier maquette makko ko 2014 o yaltini o ari o tawi on ɗon no yimude nam kanko kadi binet premier maquette makko mo waɗi mo yimɓe ɓe ɓuuri heɗade o musique si mawɓe jaaɓi hay on musique na kanko jeyno kono o jeymbini on ɗon o artirimo taw hombo mi famani si mawɓe jaaɓi ko binet si mawɓe jaaɓi o si mawɓe jaaɓi ɗandi ko musique mawɓe goo ko musique artiste ɓe ɓaawa ɗo o yimitino kono ɓay tayari fi makko jeƴƴitino e ɓayari fi makko jeƴƴitino o ari o modifimo o yimiti o yimitino on ɗo yimɓe ɓen heɗo a binet ha o watti yewde ka aldo ka jouete ɗon simi wi no ladde ɗo mi yeehi ka aldo mi yiyayno ɗon ɓeyna ha ñande goore men awri ɗon ɓeyni ha audio ɗo kadi ko wonnoɗo Sénégal kono komo kamen laɓe toon télé Mali e ma télé Kubiya e mi nani ɗe présente mo ɗum après o yimi e tawde an ɗon wonde min kadi mi yahayno ka aldo ɗon pour que jine ɗo piiji ko piiji ɗiɗi gollirte ɗo ko guiɗo e siɗɗo est ce que a faami min mi yahayno ka aldo ɗon mi yahayno ka aldo ɗon hara artiste on no mooɓi toon ɓe annda hay musique tawa hay tan musique ɓe annda ɓe selo mi yima est ce que ɗa faamude si ɓe sani kene yini yimɓe ɓittintalan pour que nettaylan sabu si mi imali ɓayaray ko yimugol ngol ɓuran tan mi kakkude yimɓe fiyo mi annde aray ko ɗum mi faala eyyi kono mi tawa mi ala feere mi fankita budeniya est ce que a faami kaldu donc konko wonɗa e wolde ɗon no wono Sayfon golle makko ɗen no laaɓi est ce que ɗa faamude golle makko ɗen no laaɓi ko woni par ce que ɗon andi fi créé na en mbuumuɗo de ɓay Sayfon no yiɗa no anda na en mbuumude o famani bona exemple o joni o yaltini Sayfon ko jembi o te ko musique yimɓe o jembinayno ha o yalti non ha joni ko ɗum o jokki ka faamu moƴƴa non o joni musique ji gon toon mo créde ɗi si musique yimama ɗo e anglais tawi andananta e anglais acci kono ko heddi kon fopp ko nokkugo woni o yittude c'est normal kono miɗo andi ɗo wona anglais woni yimude ko pular fiyo yimɓe ɓe nanda wona anglais ko pular no ɗuɗo e fode kananglais ko pular woni o yimude goɗɗo no wawi yimude ɗo musique mum goto o yimito mo laabi tati d' accord probléme ala ɗum ɗon wona probléme min ko wonnoɗe yewtude ɗo andi konto woni hen wona d' accord o andi konno woni hen wonira d' accord ɗo andi ko pooɗini ka haala ɗo komi posani on kon question fi nouvelle génération wolɗon fi binet e maɓɓe ɓe fof par ce que ɗon fof no andi yi binet no binet en adorimamaya juɓɓe minuma ko binet après ari ka rap min ɓay ari ko nouveau génération wiyomi Jani Alpha koye nouveau génération tawa Jani Alpha koye hoorejo maɓɓe ka rap voilà ka rap par ce que mo créé moƴƴa ɓe waɗayɓe ɗo R&B waɗayɓe R&B min fayda komi andi toon o R&B ko sifa ko Sayfon o yimata est ce que a faami wono ko sifa ko Sayfon min mi annda no toon woɓɓe min ɗo nana hiɓe wola inde woɓɓe toon mi annda ko honno e honno wono striker on ɗon ko rappeur de contate on ɗon kaka rap to kaka rap kanko striker e Jani Alpha e Maxime Beka ɗon ɗon ko lili goto ɓe jokki a faami ko Maxime Beka wiyete Maxime Beka e oɗa wiwnoɗo ko honno oya fakki oya kadi oya yimonoɗo ɗo mi yejjiti konno andi min affaire rap o mi ɗuuɗa e muɗum non min tigui mi ɗum ɗon fof yehi sengo on aɗa mbi ɗon ko tenen ka lili Sayfon en hebzo rap esbo rap oyi ko esbo rap ko rappeur ɓe c'est normal kono ɓen rap ji maɓɓe ɗin miɗo reconnaissé ɓe rappa e few ɗum ɗon kono tun ɓayi mi wowlanima Jani Alpha
jani alfa ko yimata ko ino ɗon goyi en feƴƴino ɗo en famodiri min ko woni donc ka rappeur ɗo onde pour que a yiltitilan ka esbo rap en esbo rap en miɗo respecte rap maɓɓe on est ce que a faani ok en sitaɓe woni donc min miɗo yiɗi ɗo hoore mum miɗo yiɗi ɗo hoore mum miɗo anndi ɗo esbo rap en no tawa yiɗuɓe hoore mum ɓe way esbo rap en miɗo respecte few ko ɓe gollata ko min ko rap mi fuɗɗorno wonde est ce que a faami ok sifano esbo e yimirta ni siɗa faala wadde évolué ɗengal ma ngal e haala kala ko woni e golle kala ko woni ko sifa ni waɗirte fano esbo rap en ko watta kon goɗɗo si yimmima no ɗe wawi wiide ɓe welatama kono ɓe gollata ko moƴƴi ɗum ɗon ko fenade e sengoliji mum ɓe jokki o andi mayno lannintinen gonde maɓɓe ɓe no laabi ɗiɗe feewi en gayni ka sayfon en gayni wonde ko sayfon ɓuuri ɓe ka téléma fande andi min mi innima sayfon min mi innima ɓe wonɓe kadi sayfon e mi tañini ko ara ɗo ɓadomo woodi ɓuuro woni ni ala ok mais habbela ɗon daara noon oya ka on no asaya e oɗo kono o wiyete o yaltinɗo o sosojo yimanɗo hakim iɗon daara ɓe ka anticrési miɗo andi ɗum voilà donc on non ko yimata kon e oɗo honno e asaya en ɗon daara ka oui est ce que so wi ɗo joni en comparude asaya e oɗo e anticrési e sayfon hombo maɓɓe ɓuuri wawde selon vous hombo maɓɓe woni créateur plus créateur ɓuuri wadde woni no asaya wawatamo ɓesude hakkude maɓɓe pour que asaya ko mama yawata mama yano yima love de siga sayfon ko yimata ko o yima asaya yimata sifa ɗum ɓe accumi famine moƴƴa limo sayfon en jogui on ligne ko sayfon jogui kon e ligne oɗa wano anticrési pour que anticrési wonde ko rap yimata est ce que a faami mo wuri gonnorde musique ji makko ɗi rap ma ɗum break sayfon gila fuɗɗi ko haren mbiyone yimude allahu akbar wano musique law wano asaya mo wonɗa wiide on ko afro maninka e afro soso jokki e te ko ɗum wiyete zouk andi kanko zouk ko yimata zouk oui on est d'accord ko zouk ko woni o yimma ko zouk joni se wi ko zouk ko yimata bon wano oma afro pular on e afro mamaya ko afro mamaya pular ko wonɗen e yimude ɗo kon e on afro mamaya ko maninka ɗen e sosoɓe yimata ko fof ko gooto ni ko leydi gooto jokkaɗe ko waɗi mo be e ɗengal muɗum est ce que a faami joni noon joni min mi faala yen compare anticrési e sayfon hombo maɓɓe ɓuuri wawde selon vous andi on neeɓi e musique ɗo andi ko woni mi posirande on ɗum ko par ce que o neeɓi ka musique ka andugol voilà o fii ka andugol voilà et puis kadi heccimen e ɗo kanko sayfon e anticrési sayfon e anticrési andi kon ɗum sendi ɓe sayfon koyo heɗoyo musique to e français ma e chinois wara woyna ɗum ka pular ka faamude ɗum ko hombo e maɓɓe o waɗata musique ka français e chinois ara waɗa ɗum sayfon ko ɗum ɗum ɓuura andirede remix ugol musique goɗɗo antina e pular est ce que ɗa faamude ok d' accord o remix a ɓuuri musique ɓuuri yimunoɗo yaltinɗo musique kon o remix a ko moƴƴi ɓuuri on ɗon pour que enen haray koko wolta ko nante ɗa faamude enen fulɓe ɓen haali gon sengo ɗon enen fulɓe ɓen gon sengo ɗon kono ɗo andi musique sayfo na fulɓe tun heɗoto wutte golle makko ɗen no laaɗi ko ɗum waɗi simi rendema eno laaɗi foppo jentoto mais ko enen fulɓe ɓen woni nande haala kan ko enen nanta haala kan joni noon andi musique goɗɗo kala ko ari ha musique o woni national international kala wo haala ka o yimi ka e muɗum andu wara e hunde no moƴƴi international sayfon ɗi ko heɗete kon international on ko honno wona daarirede joni
international national on ko kander pays ne oui non mi fala on tu international on ko wona hono parce que ari avant do seda ko buri do seda hari na plan international est ko international hari ko fulbe membe mais joni non sanzi joni sanzi janambe be no darde joni si woni innama international ko gila ka yawtuda pays ma on sa yawti ka frontière ta hede sai ka yasi to si tawi no hedede to ngara dum do ni international national on ko ka pays ma mi tanjini ka bay si kala re on tigi janga ni TikTok no wodi plateforme ji no wodi ko daari ta vidéo ji partout da wayi tu tappude recherche ka internet o fami kono do ni sa yeyi pays ji mabbe din ton mi hola ko wonde a iredi musique makko on ton sinara kaka plateforme ji kanko sai fon voilà exemple joni déjà to piji din sanzi joni la joni min mi jabi ko yida ko ngawa sikse makko ngala min no mi do andi no mi na sikse makko ngala de onani rallanu ko mi no andi bana watu ya hinto no c'est bon anti crazy dandi mi anti crazy kombo mabbe buri wawde créer go min ko dum no mi fala en zizo buri wawde créer go o da créer so da créer punar gasi o da yi ko jembino porque kono ko ando ta kon ko ande pa kon fina artiste jo ma jokku don do men don awa ta andi de sikay o jembina woni wobbe se wala jembin porque an ko nana tungi mo yimude ayo ngalana ora ko so créer ora ko so créer ono ko kanko onko yimata e so sore do ko haalaji mawɓe maɓɓe ɗo ɗo ton haalaji mawɓe maɓɓe ɗo ton mawɓe maɓɓe kamɓe kadi adiiɓe ko ni haalaji o ƴettata o yima ɓe créanamo bit on eske a faami nini eske no woodi eske no woodi nini yimo ko goto yimowo ɗo nini a wowɗani ko goɗɗo gowolo on wurengala no mimi do indi ko mi creo ndo ya tun toppe kwa ono reconnaisse wonde ko creo reconnaisse non ko creo c'est tout on passe anti crazy wonde ko creo mimi do ada min musique ji to ko fay fo yimata mi do ta hedade dum woni non mi do andi il faut to ni goddo be to wonata goddo e hore fenande bayna e yewtudo tun fi yewtugal okay yalla la problème ala en fa neddo si gollata ko moƴƴi aray si o gollata ko moƴƴi goddo kala ko gollata kadi ko moƴƴi li tawi systéme o yalti de nde hunde moƴƴude ko ke ko tumo wadda ko welata jama o wobe na ma kaari ko don yinnete ya fuddi de systéme dinama kaari an ton kon ko yaltinda do si a continue tay nyande yaltinda o be nay ko dum do buri dunda an gida wawi de do ngala ko sollude awa tawide dunde awa tawide dunde ko crea ko copia ko copia goddo do si copie si are wawu ni ya finni famine ni aysi tay e wano sayfon ko woni jembinde don ko yima e pula ni si goɗɗo ni la den golle ɗo ngala ka e gollede ma o kontatake haray e golluɓe ara ya lawon ɗo e gollude gine ɗo non artiste personnel o gollude famede min ko fiya fe création andi neɗɗo sino créide e neɗɗo création non mo créide ɗandi kon woni créegol ɓay onon ɗon jangi ɓuri hara ko an woni ittande hoore ma ka hoore ma waɗa c'est à dire hara ko ka ɓernde ma wonɗa ƴettude e voilà ɗi musique ji wano musique ko yaltiri ɗo premier ko na musique kumpay honto ko honno de nette ɓe wiytuɓe ɗo e nde nagine ɓeya ko honno hombo nagine oɗo sayi ko musique ko jembini ɗo ha o yalti ɗo ko oɗo ko honno innete musique o sukamo ko ɗum ɗo ɓe tanzanien ɓe ɓen nadi musique on sukamo tanzanie na o jembini ɗo ha o yalti ɗo si tawi no hina création o wondi ka hoore makko ko honnoon jembinirta ɗum o yima ɗum e punar an kadi o faamaali goɗɗo si koppi waawi gayni e mum hara ko waawɗo kono on faamaali mais si wolama fiya fe créé ɓe ɓen e koppi ɓe ɓen
ɗum duwa kadi mbiɗo faami ko wonɗa remde on création ndu woodi lagine ɗo si a yalti ɗo irde pooɗa ɗo jemma a yawɗa o ko yiɗina fenande seri woɓɓe ko komoɓe ko ɗum wona e yimeɗo sa yeeyiɗa e wonde yeeyiɗa tawa ko ɗum wona e yimeɗe ɗo sa yeeyiɗa tawa yiɗina fenande ko ɗum yimete ɗon a yaayɗa ka tawa ko ɗum wona e yimeɗe ok joni en ɗum ɗon ko ɗum wiyete en faamo ko ɗum wiyete jembingol est ce que a faami en faamo ko ɗum wiyete jembingol Rasta Fouta hari ko menen ko enen do e Rasta Fouta woni ka émission do yi émission hande ino sofi moƴƴano mais on wala ɗo finde tati ɓay on fuɗɗi ke wolde fi musique sayfon tati ligne makko on tabita hay simo ɗo mi yettomo ɗum wiɗo on ɗum hay simo dari ɗum tati ko toti mais yiide e sondo mo teddini on tija wiɗo o woodi sifa ligne makko on tabita c'est-à-dire kala mo meɗa ɗo ande enregistré woni c'est normal komi woni kon kadi mi asinayi ɗum mi asinayi kadi mi darto kadi hoore komi woni o wonder kon miɗa anndi musique wono tati mo anndi musique ɓuri yimɓe heewɓe e o génération fewndiri ɗo pour que kanko mi wawata wiide komin gootu kono min ko noon sifa noon artiste jo welirta mi ara naynnugol ko ligne gooto jo wawɗa a faami ok wono on aren mbi ka ɓeeɗa e yimata imo waawi d'accord wono ko wiyete dancehall e rap mo waawi reggae imo waawi afro mamaya tigi min kadi kala ko ari o mi waɗa e ɗum ɗon ok ella ala min ko ɗum ɗon mi reconnaître wawɗa d'accord en famodiri joni ko min faala ɗo on waɗanɓe mi faala andude taw e page mo o e plateforme mo o YouTube ko honɗum woni inde nden ton YouTube on ko Rasta Fouta windi ya ok Rasta Fouta ka Facebook ɗon mari page lan jogui page ni page lan jogui to ni page momi on e gollirde fuɗɗi neɓan ɗo boyi gollirde YouTube on ko jeelu mari ton abonné mi jogui mi wayruno 1025 ka mi sikkuy ya ɗum ay heɓaki ɗaariɗi ok heɓaki taw ok visibilité noon heɓaki kono seeɗa e vidéo ji mon ni e vidéo ji ɗin ka YouTube seeɗa noon ndaarede seeɗa d'accord ka ɗuma ka page mon Facebook ko jeelu marɗon ton abonné page o mi wayrinade seeɗa hari noon mimo jogui e on ɗuuɗade on ɗon kadi o muutaki taw pour que lan jogui page goo momi wallini page on no jogui 34 000 abonné on ɗon mi alamo e gollirde ni fi on no haade gollirde ko probléme heɓuɗon e zéro mo non imo naadano e monétisation annon gila ka o naati ka monétisation ko ma accommo ɗon taw après mi créé goɗɗo goo fiwota wonu lan keyno goɗɗo ne ɗi fiwota wonu mi ala e golde ka Facebook après on ɗon mi artiri on ɗon no windini ni Rasta Fouta plus 224 o mari ɗuma Instagram nam waɗe acapella mon on ɗo waynodiren ka émission ɗo Allah jarama e yone Allah jarama eyo sabu moƴƴo yawetake mo yayi sabu yawetake bilayi mi fala e ɗoron mi yakin onon fulɓe fulɓe jidinaɓe Fouta mayuɓe Fouta onon jeyraɓe Fouta walla ene nenan ko Afrique Fouta senda nani ene Allahu jarama o aduna on fof ko seede walla ene nenan ko Afrique Fouta senda mi andina yon Afrique fof ko seede ka sendore Fouta ko nder Guinée tumbodira Guinée fof no andi Kende Fouta senda ko moyen Guinée natirano walla enanela moyen Guinée men ko seede awa kende Fouta senda gente mi yewtay ko nder labe mo wodira labe men ko seede ko nata e labe walla enanela ngalmaniɓe ko dagatonga on jarama Eka Jama TV jaramane
dine on jarama yande tola daga ko donne terjida nene den saka mo be jonna ko munko e timbo jonna be timbi ben jonna bantingel jonna ko imendo jonna e bami nonna be kankana be jonna kolla be jonna fugumba ko don jonna ede mi yewtay wuriya mi side yente mi yewtay mi side ke bunde jonna on jarama on jarama edi no be lambe kanyuye tambi be lambe tambi ti be lambe on fo weltanama on jarama baya bari jidaka kajama TV ne Dakar yayi to kitama wow hare mi ɗo welti de fait ko wawi acceptugol argol ɗo on ƴetti o tan ɗo fo en yewti koko yewtuɗen ɗo en waɗali guere en waɗali sonko hare ɗo weltana ɗon jarna ela fiyala haray e wonɓe siwude en fof ka Jama TV joɗoraniɓe en Dakar Ndiaye haray ɓe salminama abonné ɗen auditeur et auditrice haray ɓe fof ɓe jarna weltana rasta Fouta ko fi Mamadou Diallo ko fi fot kanko wiyete bone gaño iidi Fouta ka capital Fouta ati yalla ɓe jeeriyar kala siivowo e heɗoto ɗon wonɓe e heɗade ɗo e siivuɓe e siivoyay ɗen e abonnéɓe men e aroyayɓe abonnagol ɗo e ka sen men ɗo e ma ka télévision men haray hiɓe jarna weltana ko Afrique wonɗa Europe Asie Australie ha Amérique aray kañum tigui Mamadou Diallo rasta Fouta no salmine weltanoma weltorama onon kadi mi wiyay on jarama anditugol ha andita fi amen nodda men ɓanna men takko amen takko moɗon ɗon lando men ko honɗum men fewdodi ma ko honno men fewdori ma ko honɗum men feƴƴine ma ko honɗum men woni feƴƴindinde aray onon kadi e yo Allah ɓeydoyajede nden hokka en fof sabuji moƴƴi ɓeydana en jamdi ɗi e jam tun e o ɓeyda en nawrde yeeso ara en duñaka o ɓeyda fimen kadi arana e rondade aray on fof hiɗo jarna weltana kala wonɗo e sivude aray rasta Fouta no salmina kala fañjo an kala yiɓɓe lan aray onon marɓe feere ɓen e jogiiɓe sabuji ɗen ɓen toro Allah yo Allah andintinɓe rasta Fouta no mari golle ɗe lannata jemma e ñalorma e sengo ka aray golle no woodi koko gollirte ko woni ko manque aray ɗen torodiri en fof wattagol hakkil e golle kañum Mamadou Diallo rasta Fouta ɗe e fiyo ɓeydu yaajude inchallah en taƴaki ko Allah woni wallo yo Allah woni ballo men merci beaucoup on jarama ka Jama TV depuis Dakar are on jarama weltanama